Hayi thina la eSouth Africa sinabo referee. Thina la eSouth Africa abekho o referee. Abekho, asinabo nje. Maningi amacala abahle bawenza. Week in and week out. We always see new cases. Amathema amaningi ayadliwa. Coach bayaxoshwa, abadlali bayadayiswa ngenxa yokubhedwa ko-referee. U-referee merobha i-team ngeke yenze kahle. Izolo ade kudlala iMoromo Gallants versus amaZulu. iMoromo Gallants nje wade idlala kule game le kuphikwe igoli. Igoli elikorwe yini amaZulu FC. Le game le ngabe iye kuma-extra time kwabu 1-1. Yebo mhlambe igame edicidwa kuma penalties noma kuma extra time. But cha ngoba kuphikwe leli igoli leli. Njengoba nibona lapha phezulu, nyababona abadlali abawu4 beMoromo Gallants, nyababona abadlali abawu2 bamaZulu. But mubheka lapha phezulu uyambona ulinesman loya. Ulinesman ngemthetho webhola, ulinesman kumele aqondane nebhola. Ulinesman kumele aqondane nebhola or aqondane nalomjida lo ulinesman wedefense. Yabo abheke ukuthi kahle kahle igoli lingenile noma cha. Ngeke ngimgxeke kakhulu ureferee because ureferee yabo iview yakhe ureferee lo phethe impembe akaboni kahle kahle ukuthi kwenzakalani lapha kuloya muqa. Yabo umuntu la omele agxeke kakhulu ulinesman onesay yokuthi kahle kahle igoli liya. Kahle kahle cha akusilona igoli liya. Mase nibheki la amaZulu izolo edliwe iMoromo Gallants ngenxa ye-officiating ebingekho on top. Ukube nje i-officiating bi on top izolo amaZulu ngabe siwabonile mhlambe ekwazi ukuthola iwin. Yabo but ke again and again sisakhala nge-officiating yala eSouth Africa. I-VAR for me i-VAR bingezi ikwazi ukuyisiza lenkinga le. For me la bekudingakala lento le i-goal line technology. Yes, I see a lot of people saying we need i-VAR, but before i-VAR I think we need i-goal line technology first. We need i-goal line technology before nje sesiye ku-VAR because maningi amagoli ajwayele ukuphikwa kanje. Engikhumbula kahle na kwi-CAF, I think na kwi-CAF ayikho i-goal line technology because ngiyakhumbula la season nkosikhathi kudlala iMamelodi Sundowns. Sengikhohlele team ayidlana, I think kwakuyiYanga if I'm not mistaken. iYanga izikora igoli lapha lize liphikwe igoli kuthiwa akusilona igoli kodwa ibhola leliweqile line. Nala eAfrica kwi-CAF Champions League seyidinga i-goal line technology. I don't know about iAfcon. I don't really know about iAfcon ukuthi ikhona yini, but i-goal line technology ngempela iyadingakala bafethu. Ibhola lamanje li-tricky kakhulu. Ibhola lamanje li-fast. Izinto ezikanje zenzeka in a blink of an eye. Yenzeka nje nge-second elilodwa. So o-referee abaningi abakwazi ukuyibona lento le. So ulinesman bemela akwazi ukumsiza ureferee. Yabo. But ke ngeke ngazi ngezwe ngani ngokwena kusiyigoli lile noma kusilona igoli. But ngokwami nje bukani bafethu. Nanku umshito lo. Ibhola lingali nali ipali nangomuqa. Ngiyalibona ibhola lingali komuqa. Ngiyalibona. Hambile kuvilakazi izolo ucoach weMaZulu ekhuluma lapha. Ekhuluma kwi-post match interview. Ngosikhathi ekhuluma kwi-post match interview ade phethe ifoni. Bengiqala ukubonte kanje bafethu. Ade phethe ifoni ekhombisa i-interviewer le ade im-interview about lela goal liya. Uthi bukele la. Wabakhombisa ifoni uthi kahle asikwazi ukuphila kanje ku-PSL no referee aba-questionable kanje abenza ama-decisions a-questionable kanje. Yabo wabakhombisa ngempela i-clip ukuthi kahle kahle ibhola leqile umuqa. Liweqile umuqa but ureferee uthe cha akusilona igoli. Yabo idlulile ke iMoromo Gallants isiye kuma quarter finals adliwa amaZulu but leliyana ngokomthetho bekuyigoli. Sozwayo ngoMonday kwi-soccer zone uVictor Hlongwane uyobe protector o-referee. Uzoprotector nje o-referee bafike benza ama-mistakes. Mase kufika uMonday afike uVictor Hlongwane azoba protector o-referee. Which is not fair bafethu. U-referee wenza imistake. Akumele aloke protector. Yabo I feel like uVictor Hlongwane ngoMonday uzomprotector lo referee. But ke singesazi. Ungangitshela wena ama comments about that decision eyenziwe ureferee okigime izolo between iMoromo Gallants and amaZulu FC.